الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Salatu camiye namaz olmasın hutbetine. Birinci rekatta 7 takbir etemiz. İkinci rekatta 5 takbir. Doğru rahmekumullah. Şuraya sıfat edelim. Allahu Ekber. 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 Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Ayağıdın kardeşler, tutkan orazalarını Allah kabul etsin. Yıldan yılga geçmeyi Allah nasip etsin bärigizge de. Allahu Teala günahlarımızdan geçsin bärimizni de. Dağı da başka yıldan başka yıla yetişip dağı da yaxşı amallar etegen kuyda Allahu Teala bizge etmeyi nasip etsin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ni ashabalары Ramazan ayı bitkenden soň Ramazan ayı geçkençe de alda ayını uzağında ya Allah bizge Ramazan ayı yetiştirip dua ete bolgan. Ramazan aydan soň Musa 6 ayının uzağında ya Allah bizge bizim etken ibadatlarımızı, tutkan orazalarımızı kabul etip Allahu Teala tiley bolgan. Şonçağı da şolarni iskirinisti bolgan. İhlası bolgan yüreginde, şonçağı da korkuğu da bolgan Allahu Teala'dan. Biz de şökepte kast kılma gerekpiz. Ozda ashabaların bolup bolmayımsak da bolagan köyümüzde dua etip etken ibadatlarımızı Ramazan ayı bitkenini koymağa gerekmeybiz. Ramazan bitkenini günah işlerde etmeye başlamaya gerekmeybiz. Namorat şundan soň dağla qarap şu bolgan köy tutkan köyde yürümeye gerekpiz. Ne yapıyorsa Allahu Teala bizge bu dinni kıyın etip vermegen, bizge bu dinni tinç etip bergen. Neyse Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde ayta, İslam din tinç dinni, kıyın kim onu özüne kıyın etemsedi. Yetten Allahu Teala bizge tinç etip bergen ve Allahu Teala ayta Kur'an'da bizge tinçlığına hakkında İslam dinini yuridullahu bikumul yusra ve la yuridu bikumul usra diye Allah subhanahu teala. Allahu Teala da sizge yalnız tinçlikni süyedi. Bu tinçlikten sizge kıyınlık vermegen yalnız yalnız tinçlik bergen sizge Allah. Daha başka ayette ayta ve ma ja'ala aleykum fi'd-din min haraj. Etmegen sizge dinne bir kıyınlık da vermegen. Daha başka Kur'an ayette Allahu Teala ayta la yukellifullahu nefsen illa wus'aha. Sizin gücünüz batmayan zaten Allahu Teala sizge salmagan borç etipti. Siz özü gücünüz batan zaten sizge bergen Allah subhanahu teala. Daha da ayta Allahu Teala Kur'an'da fattakullaha mastata'tum. Bolan köyünüzde korkuğuz deyip. Ayoldu kardeşler,
Ramazan ayda bitip, Ramazan ayga ibadet etegenlerden bolmayıp, Ramazan aydan sonra Allahu Teala'ya ibadet etegenlerden bolayıp, Allahu Teala bizge nasip etsin, dağı yolda yetişmege, oruçları tutmaga, Allahu Teala razılığını almaga, dağı da Allahu Teala bizim yurtumuzda bereketli dinle versin, dağı da şu bizde bar adamla artık da bolup, cumalara tolup bolup, kuyda Allahu Teala bulmağa nasip etsin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme ensur men nasaraddin, fahzul men khazaraddin, fansurna fansuril muslimin alel kavmil kafirin. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين اللهم إنك كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ما بين المشارق والمغارب كلهم عامة آمين. السلام عليكم.